Ladies and gentlemen, Miss Rachel Guttenbeil, Miss Heilala, Miss Tonga 2024-2025. We now would like to call on the 7 contestants who are vying for Miss Heilala 2025. Please make your way in. Paspasi mai ko kau pina moya de na veipa. Ke Miss Heilala wanoa wanima. Matafi ai tonga he mataele o elangi kai tuia ange a hoto sisi fungani na e toriaki me apiko utuone halatuku tonga e taulanga salote. He mataele o elangi kai tuia ange a hoto sisi fungani na e toriaki me apiko utuone halatuku tonga e taulanga salote o kahuni e pei o manu matao alea ai toa ko aho panilolo na ha boko e moi hala he koni si I holy cross to hi ai ele koti angi te ahaka o ka oso e maahi filohi paka Siu mafuauta kae talano aki he funga faua. Ladies and gentlemen, put your hands together for Miss Heilala 2024-2025 and your 7 contestants vying for the title of Miss Heilala 2025.